Je normalno da se ovo radi, da li će ovo da se radi. Ako uradi tunel kroz Goricu, onda neka sruši svaki park. Završena priča. A imamo o čemu, jer znam što da rečem. To je to što ja barem mislim. Ne, tunel kroz Goricu, dovoljno je reći. Znate, ja mislim da ovim gradom vladaju Skorojevići, skorojevičkoga duha, koji nemaju nikakav osjećaj za stvarno šta to znači urbano. Pa ne znam šta da mislim o nečemu što je ovako, možemo reći, ordinirana glupost. Iz kog razloga? Ne postoji ni jedan po meni razlog da treba tu praviti tunel. Iz jednostavnog razloga što s obje strane ovoga brda postoje saobraćajnice i ovaj tunel neće ništa da skrati to. Samo bi se znači devastirao taj prostor i uložile se ta velika sredstva, odnosno ne uložila, to je bačena sredstva, a koliko je to pametno možemo da vidimo. Znači, svakako taj novac, preveliki novac za takvo nešto može na mnogo bolji način da se upotrebi. Na primjer, u mojoj ulici gdje ja živim nemamo atmosfersku kanalizaciju, nemamo fekalnu kanalizaciju. Znači, ima ovaj grad mnogo viših problema i mislim da je te pare potrebno upotrijebiti na neki bolji način. Marija, šta mislite o izgradnji? Šta mislite piše na vašem transparentu Gorica fabrika kiseonika i šta mislite o ovom tunelu koji je najavljen? Užasno se protivim toj akciji, mislim da je totalni apsurd i kao što i ovaj znak govori, samo nam fali još da umjesto cijele Gorice da je srušimo i napravimo parking. To bi bilo idealno. Hvala. I da onda nemamo ni drveća ni ničega. Samo beton, parking i ne tunel kroz Goricu. Ja slažem se tim, mislim da Goricu treba potpuno poravnati i napraviti dosta građevinskog prostora i na svemu tome podići što više betonskih zgrada, po mogućnosti od čistog betona, nema stakla, nema ničega, znači po mogućnosti čisti beton i ograditi čitavu Podgoricu jednim velikim zidom od nekih 2-3 metra, napuniti vodom da se svi podavimo, jer kada dozvoljavamo ovakve stvari i ako dozvolimo ovakve stvari, stvarno ne treba da postojimo. Upravo o tome pričam, znači punjenje... Da, upravo ste me pogrešno shvatili. Ja sam rekao da se od poreza plaćaju vaše plate i pune se vaši džepovi. To sam rekao. Jedno pitanje, da li 9 miliona eura koje ste planirali da uložite, a 9 miliona se obično u našem gradu i u našoj državi poveća na 19. Da li 9 miliona eura je pametnije uložiti u razvoj vrtića i infrastrukture koja se tiče vrtića i osnovnih škola, jer naša djeca uče u jako lošim uslovima, što kroz vrtiće, što kroz osnovne škole, a da ne pričamo o srednjoj školi. Znači, da li je bilo pametnije te pare uložiti u to, u socijalna pitanja, nego u bušenje brda Gorice i uništenje još jednog centra grada, ali naša uprava je to naučila da radi. Da uništava sve što je ovaj grad činilo gradom, da uništava dušu ovog grada. To ste naučili do sada da radite. Znači, jako mi je žao što smo vam pokvarili ovu pozorišnu predstavu zvanu javna rasprava na koju ste do sada naučili. I što su građani konačno iskoristili svoje zakonsko pravo i ustavno pravo da kažu svoje mišljenje o nekim projektima koji se planiraju ovdje. Toliko. Ovaj narod nema leba da kupi, bre, ne? Ogromni 9 miliona za bušenje tunela. Sigurno preko 15.000 građana i da jedina saobraćajnica koja povezuje Zagorić sa gradom jeste ovaj kružni put i jeste ulica Nikole Tesle koja je definitivno jedina ulica u Zagoriću koja ima sve infrastrukturne sadržaje. 15.000 građana Zagoriča koje on pomenuo, mislim da u odnosu na sav ostali dio građana ovoga grada, čija su to pluća, jednostavno da ne smijemo Brdogoricu i zelenilo na Brdogoricu izgubiti zbog toga da 15.000 građana za 3,5 minuta stignu do centra grada. Neka oni koji idu pješke idu preko Gorice i dišu kiseonik, a oni koji će kolima neka 5 minuta putuju do centra. Umjesto 3,5. Ništa strašno. Bravo. Nema svrhe zbog 15.000 ljudi, svih ostalih 200 kusur hiljada da ostanu bez svojih pluća. Samo da vas lijepo zapitam,
koliko će biti time uskraćena mogućnost da dišu punim plućima. Jer nijedno drvo neće biti taknuto. Mnogo interesantan detalj koji ovoj napaćenoj vlasti veoma utiče na donošenje zaključaka. A to je recimo jedan detalj, 5,5 miliona eura je koštao ovaj tunel pre neko godina. Sada ovaj tunel košta 9 miliona eura. Znate kakva je kriza u svijetu, to je sjajno se odrazilo. On je ista dužina. 585 metara za 53 vrta ovo ono. I taj čovjek je odlučio da stavi 3 miliona u džep. Slažem se, gospodin Mugoša i zaslužio da stavi po nešto u džep. Međutim, da je stavio na vrijeme skalpel, pa da se na njega makar posjekao, to bi dobro bilo. Međutim, gospodin Mugoša je stvorio skalpel R i to R umjesto L upravo odlučuje da mi nemamo liberalne demokratije, nego imamo rad i samo rad za njih. Zoko, moraš me čuti, brate. Ja sam da oni vole još 1000 godina, ne treba tunel kroz Goricu, nego Gorica kroz njihov tunel. Pa ja mislim da su samo pare u pitanju, ništa drugo. Tu je skupi prostor u pitanju i treba graditi zgrade. Mislim da je ovo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom mnogo više uništilo nego što je napravilo. Normalno je da se grad razvija i da se prave saobraćajnice. Niko nije protiv razvoja grada, ali treba da se razmišlja i promišlja na koji način treba da taj grad se razvija, na koji način da živi. Mislim da ovo rukovodstvo grada ništa nije napravilo za interes građana, ništa nije napravilo za djecu, za penzionere, za pješake, za bicikliste, nemamo bazene, nemamo biciklističke staze, nemamo igrališta, sva igrališta su pokrivena novim zgradama. To je pojava i u dijelu grada preko Morače i u ovoj Novoj Varoši. Pogledajte samo ove zgrade koje su tu napravljene u samo brdo, bukvalno su nadvisile onu stazu kojom se gore ide na vrh brda. I šta se pojavljuje onda kad napravite ovakve zgrade? Oko tih zgrada može biti samo neki parking i ništa drugo. Pošto je ova uprava uništila sve glavne toponime Podgorice, interesuje me samo da li ste razmišljali o mogućnosti da bi možda bilo jeftinije da srušite brdo Gorica za tih 9 miliona i da riješimo i taj problem. Cinično je pitanje, ali veoma bolno, vjerujte mi. I promijeniti ime grada. Ne taj počin. Non passeranno. Treba više tunela, ja sam u stvari došao da podržim ovo. Da podržite izgradnju još jednog tunela? Da, još jednog tunela i onda još jednog sa druge strane i onda nekako da se helikopterskom akcijom vojske izmjesti Pokopac, to jest vrh Gorice, naći Mosko polje i onda tu zgrade da se napravi sa nekim pogledom na zgrade i na centar. Jako zanimljivo i hvala. Hvala. 15.000 stanovnika, 10.000 da se severa Crne Gore bespravno se gradilo kuće tu. Na naše opštinsko zemljište. O tome niko ne priča. Hoćete još i tunel. Hoćete i aerodrom još da vam napravim. Vi se zovete Gorica? Ja se zovem Gorica. I kad sam čula, vjerujte, da će da se pravi tunel, meni je trebala hitna medicinska pomoć. Moje mišljenje je da tunel Goricu čista glupost. Jedna besmislica. Totalna besmislica koja tako puno košta. Ja mislim da nas ima mnogo znanja i fali nam taj pravi odnos prema prirodi. Ja bih pored tunela postavio pitanje da li ima šanse da se spriječi devastiranje Gorice divljom izgradnjom. Jer da nađem neko rečenje, ajde možda 2 trake ovamo pored Morače da se to proširi, da se nađe neki drugi način i njima da se naći na najbolji način da se oni servisiraju, da i oni ne pate sad, možda zbog nagomilano. Jednostavno da se nađe još neki način da se to uskladi, a ovog gospodina pozivam da unapređenje bilo kojeg mjesta. Ja od srca, što se veli, na raspolaganju. Lično se ne reći. Na ovo što su bila vaša suštinska pitanja. Znači, gospodin Bojović je postavio pitanje kako smo došli uopšte na ideju da razmišljamo o tome da se gradi tunel ispod naše ulice. Znači, postoji određene inicijative, to nisu inicijative koje su
malog broja građana. Mislim da je gospodin Vuksanović o tome nešto rekao, koje su inicirale razmišljanje na temu potrebe izgradnje jednog ovakvog objekta, saobraćaja. Bojim se da se radi o istočnoj tribini stadiona pod Goricom, kako bi se saobraćaj tuda funkcionisao, kako bi se što skuplje prodali poslovni prostori i izgradila ta istočna tribina. Tako da se bojim da se ne radi to o Zagoričanima, nego da se radi o parama i o poslovnim prostorima.